The list that the Electoral Commission is presenting to you this afternoon comprises 174 women and 226 men. Ikhomishana letelkhetfo selinikete inhloko yemajaji Justice Raymond Zondo luhlu lwemabito emakhetfwa latawumelela emacembu awo etepolitiki ePhalamende nasesishayamthetfo tetifundza. Kwi-curriculum ye-grade 12 abantwana bakhona ukufunda ukuvota ngoba uma singenzi njalo ezivote ezidlula 220,000 bezawuba ngumbutho omkhulu. Letinye tinhlangano tepolitiki lebetingenele umbango kulolu khetfo lwakamuva tvakalise kukhatsateka ngemaphepha ekuvota lamoshekile. My goal since I'm a first time is just to finish the race, to have fun, to meet new people. I'm hoping to do better with my time. Letinye tingijimi taseKhimbali lebetitilolongela kugijima iComrades Marathon emashumi layimfica nesikhombisa kulembela sondvo letako titsi setikulungele. Ikabanga njalo kwensimbi yesihlanu la SABC yasikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba tesiswati esithetfula bukhoma se-Auckland Park Jozi. Khumbula ke mbukeli kutsi letindzaba tiyatfolakala ku YouTube, X, Facebook naku SABC Plus. Ikhomishana letelkhetfo selinikete inhloko yemajaji Justice Raymond Zondo luhlu lwemabito emakhetfwa latawumelela emacembu awo etepolitiki ePhalamende nasesishayamthetfo tetifundza. Lokhu kulandzela kumenyetelwa kwemiphumela yekugcina yelikhetfo ngelisondvo. Justice Zondo ke utawube sewendlulisela loluhlu kumabhalane wePhalamende. Kutawuyendiwa imalungiselelo ekuhlala kwePhalamende ngalokusemthethweni kwekucala endlini yaba yesikhulu. Lokhu ke kulindzeleke kutsi kwenteke ngemva kwetinsuku letilishumi nagune ngemva kwelikhetfo. Isimo sotomwepya uvete indlela luhlu lakheke ngayo lwemalunga lakhethela ukuthi aye ePhalamende la kushamthetho tetifundza. Mwepya uthi 40% walabo labakhethela kuye ePhalamende ngolabasikati kanzi bakhona nalabasha. Ya bethu la luhlu lwemakhetfwa kuJustice Raymond Zondo enganole mthetho sisekelo. The list that the Electoral Commission is presenting to you this afternoon comprises 174 women and 226 men. This means that 43.5% of the elected representatives are women. And thank you. And 56.5 are men. Justice Zondo uthi sendiwe noma ishicilelwa imithetho lokumele ilandzelwe ngole Phalamende tishamthetho tetifundza. Uthi uyati ukuthi kukhona ke tikhawu letikhona mayelana nemiphumela yolukhetho lusanza kwendlula kepha tebulungiswa titawudlala inzima yato. I know that not everybody agrees on certain issues relating to the elections. The judiciary will continue to play its role if there are any people who are aggrieved and approach the courts. Zondo unikete amabhalo ePhalamende loluhlu lokutangambe ukuthi kumenyetelwa ngokusemthethweni ngelisondvo umphumela wolukhetho lwavela ungetifundza olubanjwe ngalesithathu evikini lelengcile. Inguselo womkhwanazi wendzaba SABC. Letinye tinhlangano tetepolitiki lebetingenele umbango kulolu khetfo lwakamuva tvakalise kukhatsateka ngemaphepha ekuvota lamoshekile. Tende libito ke ukuthi bantfu bafundziswe ukuvota ngenhloso yekuvikela tehlakalo letfute tona leti ngalokutako. Kuhlala kushiwo ukuthi lonke livoti limgcokwa. Noma kunjalo tibalo tebe IEC tithi ang 213,000 emaphepha ekuvota lamoshekile kulolu khetfo lwakamuva. Lamaphepha okuvota lamoshekile maningi kundlula nemavoti lang-192,000 latfolwa inhlangano yesiphohlongo ngebukhulu ePhalamende Action SA. Tinhlangano tithi kufute kuthathelwa inhloko ukufundzisa abantu ngekuvota. Senze kakuhle uba nangoku kwi-curriculum ye-grade 12 abantwana bakhona ukufunda ukuvota ngoba uma singenzi njalo ezivote ezidlula 220,000 bezawuba ngumbutho omkhulu uba bezibekwe kakuhle endleleni right. Leti yenhlangano letfole emavoti lamancane kunalawa lamoshekile tufake ikhatsi ACDP, UDM, Good Party, Al-Jama ne-PAC. Apho kuzofundiswa abantu ngokubaluleka kokuvota
bafundiswe ngokubaluleka govota ngendlela efanelekileyo nokuthi umuntu uqinisekisa njani ukuba ivoti yakhe ayikho spoiled. Inhlangano letisha letfole emasaphatelo alokumosheka kwamavoti tifake ikhatsi ibusa Rise Mzansi National Coloured Congress ne-United Africans Transformation. Educating our voters should not just take place on election day or 3 months before the election. It should be a continuous educating and mass educating of people about the value of democracy. Tikhungo tekuvota tavula ngensimbi yesikhombisa ekuseni tavalwa ngensimbi yemfica ntsambama. Lolu khetfo belinemica lemitse yebantfu bamele kuvota lukaholela ekutheni letinye tikhungo tivule noma ngabe isikhathi sekuvala sesifikile. Labanye abantu bavakalise ukuthi akusiwo umqondo lomuhle ukuthi abantu bangeme emigceni lemitse isikhathi lesithe ngenhloso yokumosha liphepha lekuvota. Sikubutile ke mbukeli ukuthi kulandzela tehlakalo tenganetiseki kwemacembe tepolitiki ngetibalo telikhetfo nima ballot paper lonakele ingabe ke lemphumela ye-IEC ingiyo ngekubuka kwakho umbono wakho uyalandzela. Ngibona ukuthi mina kuhambe kahle kubala kwanawa emavoti ngoba vele esikhatsini lesinyende kakhulu umuntu akafuni kuvuma ukuthi uhluliwe. Imphumela asiyethembi futhi ke sekuyiminyaka singayethembile commission imsakaza ngazi ukuthi ngashintshwa kanjani. Amaphutha abe maningi enziwe u-IEC okuyena ongamele ukhetho kodwa ngicabanga ukuthi kumele kuyekwe lokho kuqhutshekelwe phambili nokuthi kusetshenzelwe abantu. Hayi bonakala sengathi mina ngakhulu uqopholo lolu khetho leli. Ukulahlwa kwamaphepha okuvota, ukupressure kwama-slips from ama-VDs, ayikuningi nje naziningi kakhulu ikhalo. Uzamile u-IEC ulisingatha bhetele olunyulo ibilindelekile ke yalamanye amaqela ezopolitiki into yobana ngeke angabi nazo izikhalazo. Ngithi cha lemphumela i-IEC akusiyona kancane ngoba ayikhombisi i-IEC kuba nelinaka ayikhombisi kuba nekunakekela emsebenzini wayo. Kwamele ukuthi ikulungise lokho nangabe futhi kuphinza kuba nelikhetho. Umlona ke ngombono embukeli SABC ngeke etfresh wakuphendulela ngawo. Sicuku semalunga ANC sibambe umbhikisho ngaphandle kwelihotela iBirchwood eBoksburg lapho khona sithi kungu lesetulu kuvelonke se-ANC sitsingitsa umkhombandlela etinkulumweni tekubusa ngekubambisana. Lesicuku sithi asifuni nekuva ngekusebenzisana lokungahle kube khona emkhatsini kwe-DA ne-ANC njengoba sithi licembu le-DA licwasa ngekwelibala. Mbalula ucakile lo mbhikisho wathi ANC sachubeka nokukhulumisana namacimbi epolitiki kudama kwakha uhulumende olubanjiswano kepha ke waveta ukuthi abakaphumeleli ukukhulumisana neqembu le-MK. The protest is protesting on the basis of disinformation because the ANC have never said that is going into coalition with the DA. The question of the framework, strategic framework, is going to look into the outcome of the elections. And the outcome of the elections, as we all know, does not favor the ANC. Lutsabela ukuthi ngahle kusetshenziswa ne-DA nalabanye amaqembu ukuthwalisetula elihlwini letawutsengithwa. Sekuphela iminyaka le-30 i-ANC iphethe amandla ekubusa kepha lolu khetho lakamuva ehlulekile kuphumelela ngamalengiso njengoba ithola ngetulu nje kwa-40% kumavoti avelonke kwa-DA kulicembu eliphikisana somthethweni lethola 21.8%. The only thing I've tried and I'm doing successfully is to send a message that the DA has no place in a national unity government. The DA is not me who's against the DA. It's the DA that is against the ANC. For 30 years now, they have positioned themselves as ANC's #1 enemy without them being called that. They have opposed each and every legislative mandate by the ANC to the House with an over 80% record of rejection. Kusenjalo Mbalula uphawulela ngosula esikhundleni kwazisikodwa njengelungu lesigungu setulu ku-ANC kuvelonke nasekomitini elibuke iqhutshwa elihlelo lenhlangano. Lokuthi emva kokuthi kodwa avele ngentolo yasePalm Ridge itolo ngamacala ngohlalo lapho anikethwe khona ibhele etinkweta ngama-30 temarandi. Zizi has stepped aside. He has not resigned whilst he addressed the issues that is actually facing. And he has done that voluntarily, informed by the policy of the ANC. He is not forced to do it. And to that, we are very much grateful to him. Bengabenisile Ramaphosa kulenzeke ukuthi athule inkulumo ekuvala umhlangano lomhla kusihlwa. I-Action SA imemetele ukuthi ayisesile ilunga lesigungu semacembu etepolitiki emfelandawonye
ithi bantu bakuleli bakhashelwe ngilamanye amaqembu akulomfelandzawonye lokhu kuta ngemva kokuthi leli qembu likhulume nebetindzaba eRandburg eJozi. Leli qembu lithi kunginyalo nje emalunga alomfelandzawonye akhulumisana neANC mayelana nekubusa nayo nelekusendo sekuphula sivumelwano salomfelandzawonye. I-Action SA ishiye phasi kuba ingcenye yemaqembu emfelandzawonye. Kanti leli qembu lithi lamanye emaqembu awalandzeli imithetho netimiso letikhokhwe ngilomfelandzawonye. We the first party to say, okay, fine, people, some party have decided to go and negotiate, and it is their right. And I think if you look at it, it is their right. We cannot really stop them. But at the same time, for us as Action SA to remain in an agreement where some of our members of the multi-party, they are in breach of this agreement. So we want to formalize this. Leli qembu lithi angeke lisaba ingcenye yemaqembu emfelandzawonye kanti nyalo lihlose kubukisisa hulumende wasemakhaya. We are very clear about the fact that the greatest issues affecting South Africans right now are their broken streets, are their lack of water, is their unreliable electricity and sewage that is flooding their communities. And ultimately, these are failures of local government. Leli qembu liphindze lathi nanobe linganankinga ukukhulumisana nalamanye emaqembu ngeludzaba lokusebenzisana kepha lifuna kutimela lodwa. Tinhlangano letiphikisako eKlerksdorp kumasipala weMahlosana esifundzeni seNorthwest libide umhlangano wemkhandlu lokhethekile kulandzela kuboshwa kwemphathi walo masipala. Lisiho Siyametso kanye naTsatswabo Kilebogile Siyametso bebavele enkantolo ngemsombuluko kanti bathwese emacala enkohlakalo nekukhwabanisa imali. Kamuva sikhulu lesetulu salo masipala Messi Phehla sivele enkantolo kulandzela kunikwa imoto yenkampani lebalelwa ku 1.4 million emarandi. Le moto kuyamange iyabhalwe emabhukwini. Masipala Mahlosana sowuvelele ngilelinye lihlazo njengoba umphathi lomasipala Lisiho Siyametso aphenyelwe amacala enkohlakalo eMahawk Center luphenyo ngethenda yemali leyasetshenziswa budlapha lebalele ku3 million emarandi. Tinsolo tithi le mali isetshenziswa ukuthenga indlu ngeaccount yemndeni kanti Siyametso nasesiwakhe banemagunya kule account. Sidinga ba uspeaker weCouncil njengosomlomo makabize iCouncil meeting epheleleyo. Athathe zonke iCouncillors zasemahlosana zazo zonke iparty into confidence. Sikwazi bangaba siqonda bangaba iCouncil endorser isuspension official. We're going to request a very urgent council meeting. You have to understand that it's council, the 77 councillors that appoint the MM. So it's only the 77 councillors that can actually suspend her. What happened in the municipality does not sit well to us as the community because of they no longer take the dustbins. That's a matter that the council will have to investigate and establish the grounds of the charges that are leveled against the MM and also the role that is alleged to have been played by the legal firm that was responsible for the transaction. Siyametso naTsatswabo baniketwe ibhili ya 20,000 rand kanye na 10,000 rand njengokulandzelana kwamabito abo babuyele enkantolo ngenyanga yengci. Bahlali basemkhukhwini yasesithwetla bebabambe umbhikisho ebusuku bonke bakhala ngeqisho kagesi isikhathi lesithe. Laba bekunene bavale imigwaqo letindlini tasedolobheni letingasemgwaqweni weMarlboro ngematshe nemathaya lavuthako nalokuphatamise kuhamba kwetimoto. Labahlali bathi sekuyaphela liviki bangenagesi. Amaphoyisa abambisene nalowa masipala lomkhulu weJozi avule umgwaqo bovale bahlali basemkhukhwini yasesithwetla labakhala ngokugcinyelwa gesi. Labahlali bathi City Power ithatha isikhathi lesithe kunakati Khalota bomb. Amalight angapha into kanje masingana amalight bathatha 2 months bazosilungisela kona manje ngiyagula ngine-medication ngihlabe injection into zami medical yami ngifake efrijini inyama zami ziyabola yonke into yamosheka ngiyagodola kuyabanda. iCity Power ithi bantu labanyende Alexandra babhadali gesi.
In Alexandra, only 4% of the whole community is paying for electricity, and as such, that's why sometimes it's also difficult to basically respond as quickly as we should because of the lack of material and lack of resources that need money to basically be able to procure and ensure that they're available for us to respond as quickly as possible. Kusolakala ukuthi boshwe bandvula ababili ngelicala lokuhlasela sisebenzi seCity Power. Mangena uthi kumatima kufinyelela kule ndzawo ngenxa yokuhlaselwa kwesisebenzi tabom. We have restored electricity, but maybe on the issue of the operators, you'll remember that in Alexandra currently we had a situation where some of our team members were attacked by the community here. So most of our team members were scared to come to report to any outages in Alexandra. Anoma ngabe gezi sobuyile kule ndzawo, labahlali basabise ngokuchubeka bataleke uma ngabe lo gezi utawuphinze uhambe. Kuletinye nasibuye titolo takhamuti tasePinardvute nakanyamazane eMpumalanga tivale umgwaqo ngematshe nangetingodvo kulandzela kusola emaphoyisa lendzawo ngekungendi lokwanele kutfola umfana loneminyaka lesithupha lolahleke ngemsombuluko. Asikamukele mbukile esigabeni sesibili sitindzaba tesiswati losanza kungena-ke wende kahle ngobe tisekhona hlala nathi. Takhamuti tasePinardvute nakanyamazane eMpumalanga tivale umgwaqo ngematshe nangetingodvo kulandzela kusola emaphoyisa lendzawo ngekungendi lokwanele kutfola umfana loneminyaka lesithupha lolahleke ngemsombuluko. Junior Mabandla ugcine kubonakala ngesikhathi ahamba aye esitolo kuyothenga emaswidi. Uyise wemfana lolahlekile unxusa labo labathethe umfanakhe kuthi babane bambuyise. Junior Mabandla walahleka ngemsombuluko ngalesikhathi aye esitolo lesisigaba lesingemamitha la ngemakhulu lasihlanu. Umntwana obuye esikoleni ngabo 2 wa change uniform waphuma wathi uyakodlala uya esitolo ethenga amasweet. Esitolo akafikanga, then bathi uya ko checka gogo nakagogo akafikanga wa disappear njalo. Lo mndeni ukhathatekile ngendlela emaphoyisa laphenya ngalo lelicala. The case is open, the police are assisting, but not the way we want. Takhamuti letitfukutsele tigane lunwabu tivale umgwaqo ngemadayila shako nalokunye. Kufunza nekufundzisa kutsikametekile kanti bothishela bajunior bakhathatekile ngokunyamalala kwakhe. Umntwana nje lokahle lonelithandvo uyayasakhe. Kodwa siconze emaklasini sayobhalisa ama-exam. Afternoon sesiva ama-bad news ukuthi ejuna ulahlekile. Emaphoyisa ayachubeka nokuphenya kepha nembhikisho uyachubeka. With regard to the progress, we are now disturbed by the protest that is being seen in that area of Pinar. Kanti ke emaphoyisa achaphele indzawo ngeliso lelibukhali. LeSpain lithi litawuhlanganyela neleNingizimu Afrika ecaleni lekubulala sive ngenhloso yembi enkantolo yemacala emave emhlaba lapho ke leli limangalelele Israel ngekuhlasela liphinzelela eGaza. Inkantolo yemacala emhlaba ikhiphe umyalo lotsile Israel alivule eRafah lapho kwelelwa khona kule Gibhithe khona kuyohanjiswa lisito. Iphinze yathi leIsrael alivule libaphenyi libuyise timphendvulo ngencubeko lembili esikhatsini lesingangenyanga. Nasibuat makethe tetimali lirandi lehlile nalicatsaniswa netimali takulamanye mave. Kanzike kutemidlalo letinye tingijimi taseKimberley lebe titilolongela kugijima iComrades Marathon emashumi layimfica nesikhombisa kulembela sonto letako tithi setikulungele. Bangetulu kwa 22,000 labatawu bebagijima lonyaka lababuya velonke. Lonyaka ke kutawu begijinywa emenyukelweni lolibanga lelingema kilometer lango 85.91 kusuka eThekwini baya eMkhungundlovu. My goal since I'm a first time is just to finish the race, to have fun, to meet new people and to bring back the medal.
My anxieties, I mean, I've never done anything more than 56, so you can imagine. I don't know what's going to happen, but whatever happens, we're prepared for it. I'm hoping to do better with my time, and I'm hoping that I put a lot of mileage in, and just to be out there to enjoy it and to be confident and, you know, not think a lot. I decided to put in more work into this year's training by running a lot of mileage and actually doing a lot of hill training, speed sessions as well. So I'm really hoping that this year is going to be better, and I'm going to enjoy it and also come back with a better time. Asesithi Shaf Gembo Bela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi lethambe embili kulethume embiteni kulugwala kwala FM Sibu siyakwamkela. Lishonile Dora sibusela kwena lithimba lakho sibusela ke nakumbukeli ekhaya khasi ukuthi nizoba lesiphethe kuhlele kuphuma embiteni yalo ngensimbi esithupha zamadebe ensimbi esikhombisa nginathi team indlela nzawo yele inhlangano yeANC lokwi SACP kulesifundza eMpumalanga lithi ke alihambisana kancane lokusinhlangano yeANC ihambe ke ndeke uhulumende yokubusa kubambisana nenhlangano yeDemocratic Alliance kazi ngetulu kwaloko Action SA seyihocisele nangehulumende lwathi kusike i-multi-party party asidayo ke lenhlangano ehlelweni kuteke sitawuva kusike kungani ihocisa kunalo ke lihlelo le-multi-party party thake indlebe yalo kumsakazo kwala FM ngensimbi esithupha simade kwensimbi esikhombisa njengoba ke sitakutholela dona ngebu njalo bantu sibongeke lamabuza sileseke tizambu kuwe nelithimba lakho. Asibongeke Mahlalela kuqala lapho ke talamuhla asihlangane kusasa enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako suku abeni lobuhle. Ngethela shola lingenaso simo selitulu kanjalo ngethela shola lingedanza zabatalo sibongeke kakhulu kuDora Mabuza kanze ke masibuka sithombe sethu sihlala namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula mawungena ke shola ngelive njengoba ngaleke la sifundzeni Eastern Cape kanze ke ukhona lo msingo moya lobanzako lo wenda ke kube netimvula ekakhulu kade kuleto tifunza litikombisa ke kuba ke la selkwini nelive kanze ke naselangeni la kusasa ngolo muhle asesekhona lawo mathuba emvula la khombisa kuba mahle kakhulu njengoba lapha sifundzeni Eastern Cape alapha kuye ke la 60% kanze ke usekhona ke nalo msingo moya lobanzako lo khombisa ke kukhuphuka uye ngaleke la eMpumalanga nelive njengoba sibona ke kulenzawo likhombisa ke kubalela kuleto tinzawo leto kanze ke sixwayiso lesivela kuba South African Weather Service likhombisa ke kuba nemandla kakhulu ke lwandle ikakhulu kade ngaleke sifundzeni ke la Eastern Cape bantu baqaphele kakhulu uma ke batawuya ke elwandle leto indzawo ngela kusasa ngolo muhle sesekhona ke lesixwayiso sekuthuthela kwelwandle ikakhulu kade ngaleke la etifundzeni lethu ligwinelive kanze ke ukukhombisa ukuthi ngahle ke likhithike engcenye nesifundza ke la Eastern Cape kanye ke naseveni ilisuthu bantu ke baqaphele kuleto indzawo leto ngolo muhle kanze ke masibukela amazinga ekushisa kuthi ke emenjani elangeni la kusasa masibuka ke la esifunza ke eGauteng ngalo muhle mabukwanzawo lefana nabo Pretoria likhombisa ke kubalela kepha ke likhombisa ke kuphola ngale kubo Pretoria nangaleke la kubo Bronkhorstspruit njengoba lihleli lapha kuye ke la 18 kanze ke eVereeniging kuyobe kubanza ke ekseni njengoba lapha kuye ke la 16 nangaleke la eJohannesburg njengoba lapha kuye ke la 0 kanze ke esifunza iLimpopo ngalo muhle mabukwanzawo lefana ke la nabo Musina kuyashisa kuleto ndzawo leto ke nangale kubo Thoyandwe njengoba lihleli lapha kuye ke la 31 njengoba sikhombisa ke kubalela lesifunza kanze ke eThabazimbi likhombisa ke kubanza kuleto ndzawo leto ke ngalo muhle ekseni kanze ke la esifunza iMpumalanga ngalo muhle mabukwanzawo lefana nabo Sikhukhuza kuyashisa kepha ke kuyobe kubanza ekseni kanze ke Mpombela lihleli lapha ku10 ekseni ngesikhathi eMadina lawube lapha ku24 njengoba lipholile kanze ke kuyobe kubanza ke Emelo njengoba lihleli lapha kuye 1 ekseni kepha ngesikhathi eMadina lokhombisa ke la kuphola kuleto ndzawo leto ke sifunza iKwaZulu Natal mabukwanzawo lefana nabo Vryheid likhombisa ke kuphola nangale kubo Lady Smith njengoba lapha kuye ke la 16 kanze ke Durban lihleli ku21 mabukwanzawo lefana nabo Kokstad lithi -2 kuyabanza ke ekseni kepha ke kuyophola ngesikhathi eMadina kanze ke Eastern Cape indzawo lefana ke la nabo Nquba kuyabanza ekseni lapho ke njengoba lihleli lapha kuye ke la 3 mabukwanzawo lefana nabo Makhanda kupholile njengoba lapha kuye ke la 12 nangale boqonqo kepha ke lesifunza sikhombisa ke la kuba nemvula ngolelo muhla kanze ke Western Cape indzawo lefana ke la nabo Fredendal lipholile kuleto ndzawo leto ke nangale ke kubo Cape Town njengoba lapha kuye ke la 16 mabukwanzawo lefana nabo Riversdale nakona
hleli lapha kuyeke la 16 kanti ke Northern Cape ngolalo omuhlobo kwenza lefana nabo Appington likhombisa ke kuphola nangaleke la kubodi anje kube lihleli ku12 Sutherland hleli lapha kuyeke la 10 lokusho ukuthi kupholile kuleto ndzawo leto kanti ke iFree State indzawo lefana nabo Bothaville lapha kuyeke la 1 nangaleke kuSasolburg kuyabanza ke ekseni mabuya kuKroonstad hleli lapha ku1 ngeCustomer Dinner lobe lapha kuyeke la 14 kanti ke masichubeka sibuka ke la iNorthwest ngolalo omuhle indzawo lefana nabo Lichtenburg kuyabanza kuleto ndzawo leto nabo Ottosdal nje kube lapha kuyeke la 1 nangaleke la kubo Tosca ngolalo omuhle ungakobe ngikuphathele kona ngisho ukuthi busuku abube ngilobuhle